from me. Say the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me. The broken notes street light like the doors that lead the world outside. All I've got they give to you are these fine words tonight. Thank you for loving me, for being my Ayan na naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken papagayam. Alakata anda tayo manen iti sangwanan. Adaman iti programa tayo iti Facebook Live. Daniel ken ayat. Yan gana sen. Alakata kumusta kayo ngay amin kadaniwan dita? Nya ngay ti madamag kada kayo. Naragsak kadimot lang iti aldaw yo. Ayan ni Kadani Catalina Casco, present number 1. Ayan. Ni Manang Janelle Hermano na imbag nga rabi. Ayan ni friend Lorenzo weno ni Gretchen Belango dita na Taiwan, ni Padli Maribel Vizcara Tiu. Ayan. Ni Kadani Sel Barnacha kung na kanon na absent tayo manin. Ayan ni Kadani Emily Napego na imbag nga rabi, ni Padli Marites Concepcion Remando. Ayan, good evening idol kastamit kada kayo ka mga Kadani kunana. Ayan na imbag nga rabi tayo amin awan labas na, especially ken kaser. Ayan katagyamanak. You pick me up and I fell down. You ring the bell before the count me out. If I was sorry you were faultless. Ayan ni Kadani Jemar Justin Dawala na imbag nga rabi. Pagayam Vida Bar Gorospe. Ayan, gwapo naman ni idol, napaka-in love kung kunana mo Ayan, permi nga bannog mo makita ti nakaisisem nga rupa kunana. Ay wow. Ayan, pagayam dyan ba sa Trinidad? Hello sir, naimbag nga rabiim. Kastamit ten kada kayo aming kakabsat ken papagayam. Day taman. Ayan. Pagayam Jesus sa Paskwa, good evening Kadani, pa-shout out man ni Leslie Atiu, akanayon nga agbuybuya kanyam. Ayan, thanks Kadani. Ayan, nagyaman akman na pagayam Jesus sa Paskwa. Ayan ni pagayam Melanie Garan, hello sir, kumusta kan? Kumusta kayo metapadak mga kadaniwan? Ayan ni pagayam Leia Ursua Galase. Ayan, pag-greet po sir. Ayan, magandang gabi. Iya Kadaniw Nathaniel Durian Bawit. Ayan, Kadaniw pa-shout out man toy Kabrok nga agbakwit ditanay Pimentel Batak Ilocos Norte ni John Francis Perico. Ni pagayam Lynn Rianor. Ayan, hello sir, good evening po dyan. Alagat tuloy-tuloy latay tiya pa nagbasa tayo ti kablaw, tapnuhan tayo matambunan. Alada ito may isang sunata kita isagot ko kini Manang Nicole Alex Salen. Alada ito favorite na. We don't have to say the word. Cause I know exactly what you feel. People keep on talking about the weather. It's been
aming nga babalasang ket isalayo ditan. Ayan ket alain nyo amin isuda. Awan ibatiyo. Sometimes I can feel you read my mind away. Then I am an open book for you. Hey, never hard for us to find love. Always I'm coming. Napay nga dati makaungot dita. We don't have to say Ala ni manang Nicole Alex Salen para kanyam dahito nga sonata. Ay favorite mo, we don't have to say the word. if we're feeling good or worse. We don't Let us acknowledge the presence of manang Nicole Alex Salen dita na Italy. Ten tereren ten ten. We don't have to say the words. Ayan ni Kadani Junior Advincula dita na Virginia Santo Niño Fire Cagayan na imbag nga rabi. Stameten kini manang Marlene De Leon na imbag nga rabi. We don't have Ayan ni Kadani Marilex Banan Buyugan to na say. imbag nga rabi. Request na kanutay Having You Near Me. Ayan ni Kadani Mbebe Leones Bakay. Kadani Kablaaman itani naimbag nga malem ni Mami. Wala naman. Ala dayto ite request dan.
ni Padli Marites Concepcion Rimando na imbag nga rabi user dita Pinas kunana good eve DBT kang runaan ken Ma'am Marites wenno ken Ma'am Karen Bros. Ayan, hello love Marites Vizcarati, sis Emily Napego, Jonalyn Ardiles Jose, Josephine Pagtama Apiado, Beshi Junior Armonio, may ate Janelle Hermano ken ate Glenn Alexa Nicole, love na love ko kayo mga sis kunana. Ayan sir, pa-request nakmantay ikaw ang dahilan. Ayan, nagyamanak. Akay nga ita sudalang tilab mo, ket siya kanak nga love. Dalika dun sa ala dahito yung request mo, kadaniw siya nung never heard. Ay count on you. Ito na yung bang rabikin ni friend Mads Ubinya Casbaliedo. Ayan ni Manang Marlene De Leon, yung bang rabi, Pagayam Chacha, ni Insan Elaine Bawi Chua. Ayan ni Pagayam Melanie Ingaran, pa-request sir, di kantang You Are The Reason, sapay kumaser ka may patukar mo met, kunana. We've been so far, we've square at the moon, and we counted 1,000,000 stars. My love, still true. Friends have come and gone, some have left me alone. But as not as this was before. Ayan ni Kadaniw Maribet Kakbay na imbag nga rabi Kadaniw, pa-shout out man adumdumeb at taga barangay Tupa Bulinaw Pangasinan. Ayan nang nangruna kin ni Kapitan mi Rene Camba. Ayan pa-request kano tay dear textmate. Alaga tagpukpukaw ni Kadaniw Maribet Kakbay. Ayan iti barangay Tupa, Bulinaw, Pangasinan na imbag nga rabiyo kano amin dita. At syempre kang runaan kini barangay Captain Rene Camba. Ayan Jayman Hanesli nga Kantalodi kuna ni Kadani Catalina Castro. Alagat ipatangatang tayo kita. My world with mine. You fall out of me, you fall into me. Stuffy nose. America fine. If I had to choose one place to spend the rest of my days anywhere. Ayan ni Kadaniw Kat Kathleen. Ayan, request ko man jay ikaw ang dahilan. Please Kadaniw. Kuna na pa yan, dapay please na nga talaga. Ayan yan. Ayan ni Kadaniw Chacha. Pa-playman Lodi sir. Jay Perfect by Ed Sheeran. Kuna na. Sige, patangatang tayo na kita. Di Kadaniw Christian Mateo. Kablawak man ni Buddy Jeffrey Sanot. Nga Adajay Tower kunana naka-duty kaya nagsingsingpet kumaisunan sir kunana naglokon. Delikado. Alagat po pukawak man ni Buddy Jeffrey Sanot nako agsingsingpet ka kano. Delikadon sa. Si Coach Guzman si Lizel A. Alagat isarnutay man da ito You Are The Reason. Para kanyamon daytoy na manang Janelle Hermano kentay nag-request. Iti You Are The Reason ni Kadaniw Melanie Ingaran. Losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing. Ayan ni And you are the reason
that I'm still Iya kadaniw dyan ba sa Trinidad? Supay akadaniw kuna natay met ngamin asideg kanu kanya nati kayat na kuna na. mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. And there goes my hands shaking. Alagat no adaman iti hantay may basa nga request wenno kablaaw ket ni matambunan tay manen. Keeps bleeding. Ayan na imbag nga rabi kini manang Rona Ignacio Ortiz. Eta adatasunan. Let us acknowledge the presence of kadani Rona Ignacio Ortiz. Ten tereren, ten. Ayan yan, kastamiten kini Tita Rosalinda de la Cruz dito na Caloocan City, Metro Manila. Every ocean. Ayan kat nagadot request iti ikaw ang dahilan. Apay nga ita ikaw ang dahilan nga talaga. Nyamet tenen. Oh, 'cause I need you to see. You are the reason. You are the reason. Alakat no digijay nag-request ti ikaw ang dahilan kat daytoyen para kada kayo. Bakit ba pag ika'y nakikita puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. At ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Alagat para kini alagat para kanya ilatami na yun. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Kinadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. At ikaw, sinta, ikaw ang dahilan.
Alagat adda ka no makapalagip iti utang ako nada. Ayan, hello DJ Kablawa man ni Lovelin Kaduan Afalya iti Villar de Nueva Vizcaya. Ayan. Request ko man tay iingatan ka. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw, sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Alagat isarno tayo pa, dahil honestly. Ayan nga request ni ala request yulatan. The love could still survive. You don't have to say it, I don't have to read your mind. Ayan na permi kano pitik tipos puso dan. Alagat madimot noon nga pitik ta delikado. Normal lang day tag pitik nga talaga. From wrong, words were hardly spoken, so where did I go wrong? Ayan ni Kadano Junior Advincula, pa-request man tay kapaligiran ko nana. Ayan ading Frank Chekling, wino Frank Chelking Castro, may kapalang ko nana. Ayan, pa-request man Jay Only For You by six part invention ni insan Jennifer De La Cruz Dorian Sandoval. I can feel alive. How would you know? Ayan, black ko na naman. Black nakto ngatan comment ditoy ko na na. Ala, handa kayo black. Di ka mo no sino ang black kanya, delikado kayo. Ayan ni ading Cheryl Marcos Kulangan na imbag nga rabi. Find the words that I've been searching for, just a piece of mind. Tell me honestly if you still love me. Ayan, te request ko riribok ko na na. My eyes, tell me honestly if you love me. Looking into my eyes, honestly. All the night I sit and wonder, there must be more. Love, I'm sure there are days and years. Ala, daytoyan tay request mo. Di pagayam weno ni Padli Maribel Vizcaratiu tay riribok ti biyag ko. Ayan, naimbag nga rabi kini Kadaniw Maribig Parungaw. Ayan. Ayan, nadata ni Kadaniw Mark Fernandez. Katnig, sapsapol ti balasang dayta. Uray kano single mama balin.
Ayan ni kadaniw Maribet Kakbay, kadaniw kablawa man, dyan napintas nga kasinsin ko, dita ni co-admin Bing Kabigas. Ayan kat na imbag nga rabi, kini Mama Bing Kabigas, tay na sexy nga balasang nga kanayin nga jogging. Ayan. Di mailaw sikat tinteng, aririmok ko'y biyag ko, nasimbeng panunod, itan ket nagkita. Ayan, nadaman tinag-requestan ti alas 3 ti parbangon, ket ne. Baka agpukaw ka man ni ti alas 3 ti parbangon. Ayan ni kadaniw Jonalyn Lazaro Ibos na imbag nga rabi, ni kadaniw Jomari Balagan Simangan. Ayan, pa-shout out kadaniw watching here kunana. At kadaanan and the soon, pa-shout out na rin sa mga kasama ko. Iso ni Sir William Ero, Sir Jericho Hermitanyo, Maxine Balong Hermitanyo, Richard Simangan, and Reggie Hermitanyo. Thanks kadaniw. Request kumantay kanta J. Lucano song Tagapulot kunana. Thanks kadaniw. Ayan kita nagmayaten ta Tagapulutan. Ayan ni Manang Salis Coria. Good evening sir. Pa-shout out man dyan sa Barangay Bantay Solana. Ayan, Scoria family, Balubal family, and Manuel family. Request na rin ako sa mga weno sa mata makikita kunana. Ayan, maraming salamat ket sa mata makikita ang aking damdamin kunana ngay. Ayan kita kailangan pa ba sa'yo ay tanong ni kailangan pa ba sa'yo ay bigkasin na mahal kita at wala nang iba sa mata makikita ang aking damdamin. Ayan, alpasin. Alakata, sige manang, pagbigyan taramdaman tayo. Ayan ni kadaniw Marilex Banan Buyugan sir, request kumantay na peklan nga ulbud. Nako, isagsagot naman kini Weng DJ dayto yan. kaya DJ Weng Mansano ay taman ngalaseng. Ayan na imbang nga rabi kini Manang Marites Medina. Ayan daydayong inside ka no. Karadayang inside dayto eh.
Tadok. Hey wishers, this is Morissette. Don't Ala, miss dayto yan tay dear textmate. Ala kata digijay makapalagip. Digay the textmate na hindi nagkakaunangal daw ket para kada kayo daytoy. Dear textmate, nalipadan na kadi Wenuan sa bali nga inka kakibkibi. Message mo jak idan masumbatan, tatoy baterya. Ala kata na imbag ngarabi kini Ma'am Phobia Chow. Hello, textmate. Malipatan ka kadi. Nuna ibusen, Lukot ka titexken ka, pati allowance ko ket na iraman ka. awanon mo. Ket pasaan ka. Sorry textmate, amumet nga agad adalak ket aduunay ipagkasapulak. Saan abale ken katagdag trabaho kan, mairaman akmet iti masapulak. Text mo kanya, mangpalag-an tuwirik na, tawag ko ken ka, rik na ti agayat. Iliw ka di ka ipapanan na, wenno ayat ka di ipagbagana. Text mo kanya, mangpalag-an tuwirik na, tawag ko ken ka, rik na ti agayat. Iliw ka di ka ipapanan. Ayan ni Kadani Arlen Dico Studio. Ayat ka di iba. Ayan sir, request daw ni Jose Ganaban yung Till Death Do Us Part. Tuwirik na Ayan inaalay niya sa minamahal niyang asawa, sir Konana. ti agayat. Alakad sige, dinggan nyo tatarayta Till Death Do Us Part. Di ka ipapanan na. Golden mile, Wenno ayat ka di sound the pretty eye. I'll know that you are mine. Ayan, alpasin. Alakad ipatangatang tirayta, damdamahang kay madanagan. Ayan, malagip kong arod tay textmate ko, kunana 3315 pa lang tisipik idi, pananamay. anag baetan ta. Alakad isarno tay daytoy mahal, miss na miss kita. Yan, request data ni Kadani. Miss kita, aking minamahal. Sa bawat oras lagi ka sa puso't isipan. Kalungkutan di may wawaglit, ikaw ang hinahanap. Nakatulong
Let us acknowledge the presence of Kadani Christy Balwang. Ten tereren, ten 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 ten. Ikaw ay babalik. Mahal, miss na miss kita. Awit kong ito'y para lamang sa iyo. Alakata kablawak man ni mother in-law ni Kadani Catalina Casco, awan sa balin no saan nga ni Nanay Ani Elarde. Ayan, naimbag nga rabi, agyaman na kiti panagdingdingig di tanay ayan nyo, ayan. At sige, buya kay lang. Ayan, agyaman akmanak. Ayan ni Kadani Jesus sa Paskwa, kablawa man tay taga Kadapil, Wino Kadapli, Bangir La Union, Kadani watching from Singapore. Ayan, request ko man tay diro ni Ayat. Agayat san Kadani Bel, kunana, yan, delikado kayo, la, dagayaten. Ayan ni Pagayam Allen Lingbawan Badongon, request na kano tay Will of the Wind. Ayan, naimbag nga rabi kanyam. Ayan, Kadani kablawak man dagiti kasi sinsin ko di tanay Bantay Sula ng Cagayan. Ayan ni Kadani Nathaniel Durian Bawit. Alagada kablawak man iti agmay isang Reyna Medita. Di tanay Dani Balasi Tao. Awan sa balin no saan nga ni Madam Karen Bros iti San Juan Abra na imbag nga Rabi ma'am. Ayan sir, kablawam man. Ay agmay isang ari dito biyag ko. Awan sa balin no din ni Mr. Guapo. Mr. Arnel Galisanao dito na Rojas Isabela. Ayan, shout out sir kini kabsat ko gurbak nga haanen pulos maka-comment in any live, haanin makasala ditay live mo Kadani. Ala apa yan? Ala niya nangyari kini pagaya gurbak-gurbak kamit makadani wisuna. Ay, makadani. Kamit maka-comment suna. Ala kas na nangyari kini Ading Len Bautista kamit maka-comment sunan. Ayan, nagyaman na ka ma'am. Alakat ni Mother Teresita. Ayan kata madama nga buybuya meten ni Mother Teresita Casco na imbag nga rabi. Alakat orasan iti panagsasala daytoy tagapulot. Daytan. Bumalse tayo man. Amok nga naling nga bumalse ni Madam Karen Bros. Ay ayatin ka, kasta kami kanya. Tenggem tuy aso, ilim tuy puso. Nabayag laidin, adita naging nilim. Tenggem tuy gutok, gutok tuy puso. Awawagan na ka, tenggem. Ayan ni Kadani Nanay Josie Piswek Chedaki. Ayan pa shout out po kini inaanak ko Bio Carino kunana. Lakata na imbag nga rabi man Kadani nanay. Ayan uray siyak medyo naladaw na hehe kasi just came home kunana from work. Ala banat. Ayan, I poke you. Kunana mo, apay ajay. Isuda, kunana, nakasano ajay. Ayan, idol, seryoso ka diti, comment lang. Kunana, sige, banat. Ayan, Sister Christy Balwang, apay awan ka itay, jay pagigimungan, kunana.
Ayan, ado siguro nang ipablock ka dani, pero may rungaam ni kabsat ko kunana. Alagat pasensya kayo, napay nga tao, rin ni Ading Len, han ka na makakomment. Denggem mo biyato, denggem tibaga, ay ayaten ka, kasta kami kanya, denggem tuy aso. Ayan tayo request ni Pagayam Lynn Raynor. Ala din naksamit pinagbigyan di request ko nga change in my life. Kunana, nyan, change in my life na talaga. Butok tuy puso, If you manage to take Kailangan ka madanagan na Pagayam kahit nakasalang daytaan. Ayan ni Badi Ramneg, Wino Ramtineg. Ayan, kablawak man na DJ dagita kabagyak. Dita na Nabotuan Solana. Iti pamilya Lorenzo Kentangonan. Ayan na imbag nga rabiyo amin dita. Ayan, nadata jay nataraki, nagwapo nga kabadik. Jay schoolmate ko, hindi dita na Gadu Solana Cagayan. No makita yu dayta when no mapasungadan nyo kita nalaing tiramramay na dayta gumitara. Ayan. Sabay kumadan to tiya pagkakataon nga makapagkita kami dayta ni Badi Ram Tineg. Ita na Nabotuan Solana Cagayan. Bangarabi kini Kadaniw Mercedes Dalutag Margo Ohas awanin ni Len Bautista Kadaniw limagton kasi padi kanon pos na madina may approve kunana yan nagpauyusunan alagat approvean nyo mo't ngamin adig jay pos na ni Ading Len ala sino ngamin ti hanya approve di tanay. Ayan ni Kadaniw Robert Jose. Yan imbag nga rabi. Hello Kadaniw kablawak man ni Madeline Obinya Casbaliedo kunana. Ayan ading agijay han makakomment ay pokyu tapno makakomment daw ulit. Ay sige. Sige manang agyaman na ka iti advice mo. Manang Connie Medina. Sige aramidek to dayta. Ayan, welcome kabsat, Jeff Shane, Asheron, sir nalang daytoy nga TikTok kunana. Ayan, sige, banat, TikTok man. Tiag salan Danggayan ta Panagsala Dagiti anak ta Kararagsakan Aldaw
isang sangayan. Dua a puso indan ag maysan. Abalayan, abalayan, di kan tukad maumuma. Ayan, black na ka ni Lolo Facebook. Panay gamin racing game kakano kunana. Ayan ni pa-request po jay nanang ko kuna ni Nanay Kadani Jose Piswek Chedaki. Ayan, nanang ko. Naragsaken na talna, nabungbunga ang pamilya. Nagganas ang nagyagno si kaading tay mabuy-buya. Keta daytoy man ti sagsagot ko nga request ni Nanay Kadani Jose Piswek Chedaki. Apaya di napunta dan agtuy ti anak mo adda agtuy den ng amang buy-buya. Ayan ni Pagayam Dexter Tukilyar. Good evening manong pa-shout out man ken ni Laika May. Ayan ni Laika May Palma na imbag nga rabi. Apay analamis tay ta bibig Keta daytoy man nga gundaway kakabsat ken Papagayam. Ket ikan tayo man iti sangkabasit nga lagipin ay na dagiti nanang tayo. di nakad panawan waan alide makandela ken sagsabong na dumaduma inted daken kananangku anay arkus inyabay daken ka sinaksapul kananangku ket itan tanasapulan ka may sakamit den abang kay saan kan hamakarik na sa MD tuy puso iiliw kuken ka ket itan awan kantun ditoy den na Diyos ko apayakas to'y titem nga impatum kanyak adusa anyan anak sa enti maulila iti maudi ngayon kaimban ka sakbay ama uyus day tabiyag anak ko umay katoy den nakit di mo dem dagitoy balikas agsingsingpet ka anak ko no awa naktun ditoy abiyag pagkawanen nag-anak ko Coffee, no? yamin nagbig duta siya rubos taluluang hindi matanak Alakata nangagantayo iti mensahe ni nanang wenno ni anak ken ni nanang. anyan nakis na di si
Nakataday tatiya Nanangku napalagip. ay nanangku. Let us acknowledge the presence of Patrolman Ubrak no kastoy Jonathan Kabatik Orlanes. Iti bunti pagay ayama tangamin nagpagpag Bayabat Amulong Cagayan. paturay Wala, dahi man ti request na nga makapasala. Kaya tay favorite na. Ayan, 31 years since you left me, mother. Kunana kamayra makapabutig kasunatam kadanyo. Talaga ta makapalagip nga talaga. ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenli kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy Lagata na imbang nga rabi kini insan na Elvira Escoria Lorenzo Teñoso. Malagip na ni Nanang. sabon akpay Away na talaga kastalang tibiyag. sabay sel Eta ay ayatin tayo nga nalaing nagitiya na naganak tayo. ganas tiyak tigos agay ayam Makapamisted dati Nanang na. lalo no iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka. Ayan ni Kadaniw John Dwayne. Liam, welcome to Kadaniw, kunana. Ayan, request kumantay Back Home Again by John Denver. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agbigosak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon Ayan ni Manang Gladys Lasio Ignacio na imbang nga rabi. Ayan, naudi ka nun. daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon apay daytoy kibong sabay kirkir busegen pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto itumudong nagganas tiyak tigos agay ayam iti sabon aglalo no iyaradong ipababa ipangatong o sabon Ayan, tay request mo Kadaniw Junior Advincula, kit ni Asidigan. kapabang Ayan tay kapaligiran, Sir Idol, pa-shoutout man, dagiti uncle, ken auntie, kapatid, pinsan, pamangkin, Ijaya San Mateo, Isabela. Eta request ko man Idol tay kapaligiran, kunana. tigos Ayan, iniibig kita. sugos Kapay ngay tay iniibig kita. kalam mo nagganas nga apros aglalo no pekken kadagiti mas masel akyat ka nga kaslaag sugel ganas ti sabon na kamay mayat ikaten at gagatel o sabon makama
got a sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Napaulwan ni Tia. Pusum asalawasaw. Dayti nga daniw kita naputar ni Manang Nicole Alexalen iti Ilocos nga madasuna tata Italy. Kinunam idi kanyak, asyak tulaing tiin ka ayaten, ingat tungpal tanim. Inulbud lagayam, amin abalakis mo, sa emken liday laing tiin paay mo. Pakaragsakam gayam, asyak tayag sagaba, inayat ka tikas taunay, awan dudwa, ginulibam laeng tuy napudno nga ayat ko. Akinunam ket siyak tay inararapaap mo. Karim awan pulos na tungpalta. Impalapal mo meten sa bali nga arpad. Anyan nga ulpit day tayat mo, dagiti kariken sa patam, inka inwaksi. Ti panawen ket dumteng to,
dagiti nasamit akarim. Malipatak to. Sapay kuma tanaragsak kanto. Uray sa dino man asidong ti ayan mo. Ragsag asaan mo nakita kanyak. Ket magunod mun to kuma. Iti sabali nga arpad. Tilaing amin na sakit nga awaten biyag ko. Ket sikatay sa lawasaw. Sa lawasaw. Ken manangikulbo. Kanyan. Apay nga kasjay tamangikulbok. Alakata daytan iti Daniw nga nagpatinggaan ngay naramid ni Manang Nicole Alexalen ket mariknak iti saem pusum asalawasaw. Ayan ni classmate Donji. Magandang gabi, yung pinakagwapo kong classmate. Ayan, kahit i-click nyo yung nag-comment yan. Yan ang pinakagwapo kong classmate sa buong 1,000. Ayan. Alakat nasakit nga talaga ngamin, terik na. Tay puso nakit sa lawasaw, naglaing nga talaga nga garamid ni Manang Nicole Alexalen, iti Italy. Ket mariknam tay ayan, sige, i-invite kita dito minsan na classmate Donji. Ayan, Will of the Wind, sir. Ayan yung changes. Ayan. Peace. Ayan. Ayan, namaya sir, check ko kung totoo sinasabi ni Kadaniw. Ayan, pasubo ka Kadaniw ha, ha, kunana.
Ayan, joke lang. Sinabi pa talaga. Ayan na ni pagayang Maribet Kakbay. Kadani unang ngeg ko, kunana babaero ko na, kunana Ayan na lakit no ibagbaga damit sir si kakanot kay habulin ti chicks idi kung kunana In my heart I needed you. Ayan tay iniibig kita, wag kang mag-alala. Padli Maribel Vizcara tiuket ipatangatang tadamdama dayta. Automatic changes in my life. After all the caring and the laughter, no one else like you. I am not a picture with a sentiment. I'm so in love with you. 'Cause to live without your love, like the sun shines above. Just imagine. Alahan ka madanagan na pagatikadani dyan ba sa Trinidad ket na isalang ko daytan. Te request ni Ading Len. Listen to this one time, want to give you all the love so true. Don't forget I love you and I need you, I'll always be with you. Just to look up at the sky and find out why you're wild. Ayan ni Manang Rona Ignacio Ortiz. Ayakat relate na relate nga talaga. Ayan, nagsakit ta dani mo sir, puso nga salawasaw, nagsalawasaw dagita man loloko, kung kunana mat nga tattao kunana. Ayan kata, syempre kablawak man ni Kabadik, awan sa balin no saan nga ni Joseph Amigable Nabora iti Pangasinan, ayakat dayta ti legit pa nga gwapo dayta. Alakat ore kitain nyo. No mamati kay kanyak. Ada itu request ni Kadaniw. I've spent half my life looking for the reasons things must change, and half my life trying to make them stay the same. But love would fade like summer into fall. All that I could see
was a mystery. It made no sense at all. The will of the wind, you feel it and then it will pass you, blowing steady. It comes and it goes, and God only knows. You must give your sins on ready, so when it begins, get all that you can. Ayan ni Kadani gurbak-gurbak. Yes, okay na, kunana. Ayan, naka-comment din. Ayan, yes, okay na. Comment ko sa live. Ayan, nagyaman na ka pagayam gurbak-gurbak. Ala kita, i-birthday mo siguro. So many hours thinking about the way. Ayan ni Kadani Shirley Costales Piluten. Nagragsak nga rabi tayo amin, idol. Watching from Oman. Ayan, thanks and God bless. Trying to bring the good. Ayan, nagadunga puso. Aji classmate ko ni Nyan. Main in love sa kanya yo. So it goes. Ayan, sir, pa-shout out uli mga sister-in-law ko nga da Pampanga, Engineer Gladime Harabe Casco, Jobel Casco, Maricheng Jericho Kuntapay at kay Erickson Kuntapay. Ayan, nagyamanak sir, God bless. You feel it and then it will pass you, blowing steady. Ayan, kanakan Len Bautista, di ka ba talaga makakomments? Sutil pamor, haha, kunana kastanak ken DJ Weng, kakashout out ko ti anak mi, blinak naktuloy, kunana met. You must be friend to it. Ayan ha, uray lain sangit ko ken Facebook, isubli na lang. Ayan. Nagloko nga Facebook kain. Wala, dahito yung request ni So when it Ala, dahito yung nag-request ti agsublika to den na. Dahito yun. Apay ngay kayat yung nga pagsublien pa lang dita den nayo aya, apo.
Kasla dawan malagip kuno kastuyin nga sonata. Makapalagip dagiti naglabas. Dahiti na minsan ket nakariknaak iti ayat. Wen numanggak dagiti nga sonata ket mariing daytoy riknak itinaladingit ken leddaang nga inak nagpasaran. Ket mas naayan man daytoy puso ken riknak tunggal inak agtangad ititangata sadyay igid itiridaw kanayon ko malagi alakat agsubli ka kuman yung numadim kayat di takalatan. Ayan ni pagayam Jal Dwayne Liam. Sir, good night. Ken amin kadagiti kadaniw. Sir, sorry Jack mauray request kon kunana. Ayan na panagtuturugen Sir taara dumanen inton bigat. Ayan, God bless us all. Ayan, request ni kadaniw Jal Dwayne Liam. Taya back home sa ajay, back home again. Alakat ni. Ayan hapang rabi met ngamin ni kadaniw sis. Ket jay bangir ket pang malem iso nga agtambay nakjay numalem ko na hana. Puso Dua kami nga magipatpatay king kaya. Ingay nga dua kami ngamin nga ipatpatig mo ya. Nagrigat na ya di kastoy. Alagat awan man tatani kadani Renz Garma Manuel Bilango. Apay ngay napanan na ajay. Kata isarno tayo man, ito request ni Manang Janelle Hermano. Ay that's what friends are for. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad alagad no anya man iti sonata wenno kablaw nga hanti ni basa tatang Arabi. Eta pagpasensyaan yon tano intun maminsan manen ngayon tayo pa nagkakadwa. Iti oras kita alas 11 iti Rabi dito'y Pilipinas. And then if you can remember, alakat daytoyan tay isarunok tay iniibig kita keep shining, no ni pagayam wenno ni Padli
Maribel Vizcara at Teo. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. At syempre, greet natin yan si Mama Marie Chris Chavez Aquino. Ayan, nanonood ngayon, hindi pa natutulog yan. And now there's so much more I see. And so by the way I thank you. And then for the times when we're apart, well then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forever. Alada ito yan na Padli Maribel Vizcara at Teo, Iniibig Kita. Sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin sana pinansin pa bawat ngiti ang may gayuma. Dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko. Kaya ngayon ako'y gulong-gulong, ang puso ko isipan. Ang gabi ay pangarap pa, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil sa puso ko, labis na umibig sa'yo. Hanggang kailan magtitiis limang pag-ibig ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Kay hirap pigilin, sana'y unawain ang puso'y sa'yo'y palim. Nais kong malaman mo na inibig ka. Sana pinagmasdan ang iyong ganda, hindi na rin sana pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Papanganin na kahirap pigilin, sana'y unawain ang puso'y
Lakot isarno tayo daytoyan na nagmamahal kahit bawal. Pinilit ko iwasan ka dahil ako'y nakatali sa isang lang na labis. Minahal ko ng tapat at hindi magbabago kailan pa man. Ngunit habang tumatagal, sa akin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman mo. Ang aking gagawin na malimot ka. Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko iwasan ka, ngunit di ko maiwasan mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Tulungan mo naman ako kung paano makalimot, paano sa tabi itong nararamdaman. Palim na nga ba ako sa'yo? Habang tumatagal, sa'kin lalo kang napamahal. Ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Amali na malimot ka. Nagmamahal ako sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Limot ka. Ayan, nag-comment si Mama Marie Chris Chavez Aquino. Ayan, nako, ba't lagi yan ang kinakanta mo? Nagmamahal kahit bawal. At dabasol mo ako, nana. Ko sa'yo, nagmamahal kahit ito'y bawal. Pinilit ko limutin ka, ngunit di ko maiwasan mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Mahulog ang puso ko sa'yo sinta. Manan kini Padli Maribel Vizcaratiu, Nanay Kadani Jose Piswek Chedaki, Pagayam Jen Basa Trinidad. Good night Kadani, ken kada kayo amin meten kakabsat ko idag yamanak manen Kadani ting ka panangi basa ken panangi patukar te request ken inka panangi shout out manen kunana. Stamit kini manang Gia Belango, Pagayam Marilex Banan Buyugan, ni Padli Marites Concepcion Rimando, iti Burgos Isabela. Ayan, Pagayam Maribik Parungaw, Pagayam Kathleen Kathleen,
ni Kadaniw dyan ba sa Trinidad. Diyan kaya't ang makita nalulungkot. Ayan, request ko pa, dyan nagmamahal kahit bawal, isang kanta pa please ko na nagloko ka. Ayan ni Kadaniw Junior Advincula. Ma'am, di ka madanagan, puputukan ni 45 no agmahal ti bawal ko na. Ayap, good night. Ayat ko Alakat gundawayak miten, gayam ni Kadaniw Gurbak. Ayan ni Kadaniw Sel Barnacha, Kadaniw Christy Balwang, ni Kadaniw Kabsata sabay ko nga Ray Awan, ni Kadaniw Renz Manuel Hueno, Renz Garma Manuel Belango, ni Kabsat Connie Bunwan. Alagad di tanay barangay Barangay Bantay, Solana, Cagayan. Di tatang tayo ni Wan Sabali no saan nga ni tatang Crisogono Dagi Junior A.K. Roman, kastamiten kinanti Juliet. And aminin nga barangay official City Barangay Ayan kang runahan kini Barangay Captain Honorable Apolinario Basio I. Miguel kini Antichari kastamiten kadagiti amin nga naayat nga tumultulong iti barangay Alakat ni friend Gretchen Belango, friend Remelin Catalon, ni Gayem Jonalyn Ardiles Jose. Ayan kita ni friend Madeline Obinya Casbaliedo. At syempre, iti awan sa bali no kain inungot iti biyag. makita Di puso kenrik na ingana batikulang. tiip Awan sa bali no saan nga ni unik Marie Chris Chavez Aquino iti San Isidro Santa Maria Isabela. di kan agsangsangin pagkadakon ayat ko kastan biyak ko agsingsing Ayan lakantayem kadaniw madim kayat agtudo bala 45 ditoy kunano kasibay mo sabay kumang kanaipayan Ma'am Marilex Banan Buyugan baka daamom na minamahal ni Kadaniw i-shout out mo man kunana la delikado. biyak ko anak kairwamak tiyak kumakayat adumteng kastoy agundaway ligan agsangsangit pagkadakon Alagata iti pagayam yo Mr. Daniw Kanayat iti Barangay Bantay Iliti Solana Probinsya ti Cagayan. tatiip Alagata bye-bye and God bless. palunek iti lugar apapanak siksikan tulata ligan agsamsa